Viso ile Fayel Tato Ekalesia Malu o Faingaluenga Ainga Taitai Tamama Tinase Ulave Tato Fanau Taro Si Ulofa Talo Falava Mawalafa Malosi Lita Malaso Mawale Tato Tapo Yaso Fapito Vespa Talofa Si Wo Am Finance Yasmai de Nitu Malaso Faito Ase Singa Mafatman Yanga Yak Mato Nisi Fo Yo Fa Yo Ainga Itu Nalua Ya Tato Fatasi for me Yaso no Fat Moi for Niva Yaso Ya Fatai le Tua Fire Noa Leo Tato Mafita Lita Ya Olevi Inga Fafo ile Tua Ole Talo Ya Faman Lia Tere le Tua Ya Tato Angalia Tko ile Tua Ya Ola Fo ile Tato Moi for Niva Yaso Ya Ole Talo Lava Ya Uma Tonu le Mu Yesu Keriso Ime Uma Emanuia Ime Uma Tato Tefaya Ya Faman Lia Tere le Tua. I want to greet all of you in the name of Jesus. Thank you for being here and making yourselves available for our drive-in service. I know due to the difficult season that we're in, we have services like this, but you know what? Whether we're inside or outside, we always give God our best and give Him all the glory and honor that He deserves. So thank you for being here. Amen. Nothing is ever in vain. Everything that we do is always for the glory of God. I want to especially greet you if you're visiting for the first time. We want to greet you in the name of Jesus. Thank you for joining us today, and we pray that God will bless you in your visitation today. Mataala ile Tatalo, Watchful in prayers. I know the last Sunday before our missionaries spoke, we ended off 1 Peter chapter 4. Today we're going to move into 1 Peter chapter 5, verses 1 through 4. Mo Petero nam ta upo lima ya fa ipo mo mo fa ngata me fa ipo fa ya o ile ole amawelta to fa marosi le so nei olo fa wo pentato series ole Mataala ile Tatalo ya pe ona tam fa ya tu time sola ya taua lava lenta upo nei vai taua tato yai ele o se taimi fa avai vai ele Ekalesia o le taimi fa malolosi ai le o tato vava ai le tele o pua ngama fa fita au le lo tu lai mai ai mai se foi nei fa mai lo pesi mai pea au lava le tangata fa tua ile tua o le Ekalesia Yesu Keriso au lava nei solo moli au nei fa avai vai ia Mataala pe le Tatalo ia fa auta pea awa o mea ia tato te loai ua fai totoa le toia fio mai o Yesu Keriso. Amen. O lo mamoli mai pea lo faanga le tato missionare ia na tato mafuta le vai aso lea o lo anga fafetai lava. He's still thanking over and over. He sent another message just this week just to say thank you again for the partnership. So you know, to God be all the glory for your support. O le tasilo mission lo supporting na tato ia ole o so se mea la vai o ai ia ole o atu foi ma watu ia tato Ekalesia o tato wa so swani na ile tala ino tala le inu ese ia alo mamoli mai tele alo faanga ia mafamanuanga ia tato le Ekalesia. So keep up the good work and supporting our missionaries, knowing that that is where the heart of God is. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 1 through 4. Famanmole lava mo Peter lima lona fai upo mo e fa ngata mai le fa manel tato fai tau e tato tu sa mo fa mo le lava tu sa lava pete mama wa tu itua su e fa tasi fai tau mai lava oi la lo fa ie tongo lo tavale fai tau le hotele fai tau manino ia ma aule vave ko mai me tau na ko mai. Hallelujah. Mo pete lima fai upo mo fa ngata mai fa a fai o mau vala mai via le tua tato fai tau fa tasi ai ia o te ai o ia tu i toe ina o ia te o tau o au fo'i o le toe ina ma le moli mau i ti ngao Keriso ma le ua tofisia fa tasi i le manuia o le a fa alia mai ia o tau leo i le lafu maa moia le atua o ia te o tau ia te ausi ai ma le loto a e le o le fa ataua na wina aua fo'i nei faia ma le fia fai o loa a o le loto fia aua fo'i nei fa pei o e fa ma lo i le tofi o le atua a ia fai o tau ma fa o i le lafu ma moe
Ya faali mai fo ile leo ma moi sili e mawe o tole pale popula e le na mai lava. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. So God bless you in the reading of his word. Today I want to talk about a topic that's simply stated as this: the spiritual characteristics of church leadership. The spiritual characteristics of church leadership. O Amio faleanganga o taitai o le Ekalesia. La tamafayatu na ivayaso yeftu au maato lo tato taltanoa pele tu langa lo yaya taimi mulmuli lelo yaya tusia peteru wa mata ona fasa wa ina le Ekalesia tele o tangata uanga le Ekalesia le taimi lava lela wa tusia tu peteru to fa malosi atu awoto te fa vai ai oto fa utauta I oto Mataala ile Tatalo I oto fa malolosi linga wenga le tua. Le foi la watato wo mai I le la wo fa sanga peteu itala noa ita yo le Ekalesia. Langa awane ngalo ya itato a fa ya ise fia le ti apolo ya le tuli o le ita yo le Ekalesia. O tato yo fa mata ita yo le Ekalesia o le number 1 target le ki apolo langa aleanga kai leanga foi le Ekalesia. A fa le tonu foi kai fa le tonu foi le Ekalesia. Melanga tato vava ai o le sawa ti apolo ele yoe sawi tangata umalo taltonu ya te ya pel tangata li fia na tultule ti apolo o le taita yo le Ekalesia. If you see my la o tufa pe ya le o taita yo simtata. I'm not a leader of anything, but I want you to know that anywhere you serve, you are a leader in the church. And so I want you to understand that everybody you don't, because here's the thing, leadership is not about a position. Leadership is about doing something for the work of the Lord. So as long as you are serving God, you are a leader. And if you are a leader that is faithful to God, the devil is always going to try and attack you. E o lava il taimi nei le Ekalesia o mele taua ile tato Mataala le tato fautauta nanga leo lo fia alwa ile fili le fa mai peteu e peo se leona e fiam na o aina se tangata aisea langa o leto ya nga ya te ia le alofa tu no le tua o uma le famsi nonga le tua ti Apolo ma te moni uma o se oli lato fai unga. A o oema o lo maua pele ava noa o le alofa tu noa tato te talia ina ai le alofa o le tua maua e tato le ola e whavau. Mela ngai fea lua i ti Apolo tama whai whase se tato le eise ava noa ia te ia o tato lea o lo maua le ava noa. Ai au nei ngalo ia te oe e ei foi teimia umai le ava noa na. Mea na fe mei tuspa ia tato wha malolosi manua lo maua pele ola man malosi mai le tua. A vele taimi nei e wha maoti ai lo filfilinga ia e matua muli ia Yesu malo loto atoa. Ai le lau wha sanga nei leo tala noa pe teu il taitai. Vai aso le la tato vava ai e uma taitai wha solo mai ai lalo tangata uma le Ekalesia. Nanga pe untam fai atu le aso antua ele launga le missionar e a mata le famsi nonga le tua ile a ingo le tua. Ele a mata o la langi a mata I aise langa tato lewa tato felwa I male swafa Yesu Keriso. Mena fai atu ai ate oe so se mea e te alu iai ia faali Yesu Keriso. Awane a vea tato matangata e upuleanga ina ile tala leo Yesu Keriso e a mio fa atua le asa ai ese le a mio le vaso atoa. Ye tato fautautai ye tato malamlama o le mea te aluai ngai ke aluma ave le suafa o Yesu Keriso. Mea na leo whaasanga mai lope teu leo tala noa mai. Nanga aone ngalo ya te oe pe untam fai atu a fai eise tasi e sirio no fia mana o yeisa atani e whaase se ma whaaleanga ina o taitai malamlama lei a pe teu. Nanga pe teu leo tusi ia le tusi leo aone ngalo foi o ia leo le so o Yesu.
mantua la le taimi mulmuli le na fa yatu Yesu fa me ua feta la yatu le ali Simonai fauta ua manao tele satani yate oto ia lulu yate oto pe o le saito oi oto o le usoo leo so leo Yesu ke riso le fa me ua fia manao satani ya oto aisia lango taitai sfulua ia le ala amataina le Ekalesia Mea le fa me leo fia manao satani ya oto eva ai ole tatalo Yesu fa me ua o fa tonga mo oe ina nei mavai lo fa atuatua Mea nau te wha malo se tua iato, awole wha apeo lo sau le aso sa o whai o mea wha Ekalesia guarantee ai lo salvation, no. O le tato wha maoni ai le atua langa peo tato wawa ai, le wha mea o lo o fia mana o le tia apolo iate oi. E wha pe na foi la le aso nei tato Ekalesia, e meise ia le ainga taitai, le au whai ngā luenga totofia le atua, i o to Mataala langa le wha to whai taua i wha mea, e fia mana o le tia apolo iate oi. E fa se ya te oi o tato I lole ngā luenga ti apolo o le fasioti o le ngaoi ma le faumatia mea na le ainga taitai a o tato fa vai a o le tato solomulia ia fa malo losi le ngā luenga le atua say amen church amen faisina malo si o lo launga langa taua tele la ainga taitai ua tele le ainga taitai pe on tam fai atu o te moso e songa oso tangata e tu lai mai I taitai o mtatai e taitai aisa langa iai characteristics ia o fia tala noa tuai nei aso e mana o mia ona whaatino I le taitai e taitai mamulmuli a Yesu say amen So if I'm a little bit aggressive again because it's very important if you are a leader in this church you need to understand you are the #1 target for the devil And because you are the #1 target, it is more reason for us to talk about the characteristics that we need today. Say amen? Amen. Now, I'm not just saying that leaders are better than people of the church. No, I'm not saying that. Everyone is important in the sight of God. But as a leader, you tend to stand out. You tend to be in the spotlight. O fai fe au le anga ala fa le kongu se mea vaven kusi uma fai fe au kai kai lea ai ale lei mea uma ya lei foi la kai kai ya so again we're bringing this up to make sure that we understand that as a leader it's not about a position but it's about responsibility awole tato fi mga o mai tofi ono tofi ia tato malam lam o le responsibility lango tangata ia tato te taitaina e leo tato tangata le tua say amen And we're going to look at that today. So today we're going to break this down. 5 things. Lima meyo tuvia tufatu on sai mai lava o te loe tele, bari ono sai mai langa taua le tato savalinga fa'aleanga. Say amen. 5 spiritual characteristics of the leaders in the church. O Amio fa'aleanga mo taitai I tutono le Ekalesia lima nai meyo fia tuinatu ya te tele amea. Ai le tato tusi faitaua ia lima nai meyo fia tufatu mea mua le tato vava ai fai upu mua. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. O te ai o yatu I toe ina o yate o tou, o au foi o le toe ina, ma le moli mau I ti ngao Yesu ke riso, ma le ua tofusia whaatasi I le manuia o le hafa alia mai. O le mea mua le mau I fai upu lea, o le matua whaaleanganga. Spiritual maturity. A tato vava ai le upule toe ina e ave se te lo te milanga e fai taulo le upule toe ina manatu lo tato o le tangata wa matua I le tino o le tangata e ulu singa tangata wa matua wa leva ona aso ngā lulue tonu ngā luenga a tato vava ai le upu e lengi le maua le tato upule le presbyteros which is presbyter it doesn't refer to a physical age but it refers to a spiritual maturity. Le winga mele tam fai atu atato fai tau I le toi ina vave I le fa sa mo fa pe o se ko inga wa makua o se kanga kai ulu singa a le upu e lengi ai o le upu toi ina le o tangata wa matua fa le nganga lango se tama fainga ia pole ale tato matua I le tino ai ai tangata matua tino ai le matua fa le nganga me ala ele kaulia ile atua lo matua tino e kaulia ile atua lo matua fa le nganga langa yang iso kako fangawa avava ayaku e sili aku lako makua fale nganga isi ko inga
Langa le mele kam faya ko ele fa pe fa le nga e ka ko ma fo fau a to fai tau le upo le to ina tono tuspa ia ele o tala no tu lango tino o lo tala no tu lango le matua fa le nganga mela na o se isi le character mana o mia tai tai uma tono le Ekalesia e ta tau ona yaise matua fa le nganga ele taua ile tua lo umi le Ekalesia ele taua ile tua le umi o so serve to tono se ministry o me taua ile tua o lo matua fa le nganga nanga poleale lo serve ai kele makua fale nganga au ngalo yake o le fa tua o le me tauna fa tupu teleina. Faith needs to grow. And so for any leader that wants to step into a leadership role, number one, they need to be spiritually mature. Amen. And when we talk about spiritual maturity, Paulo, mo Corinthians suntolo suntasi mai o na po na o ititi ai na o tautala ai fa tamaititi na o mana tunatu fa tamaititi na o filifili fa tamaititi au o ina o tangata matua o na o tia ile o mea fa tamaititi. Ekalesia atato o mai tai tai se ministry atato o mai ngalulue. Amen. We need to grow spiritually. No more childish things. That's why when we come to God, we leave those childish things behind. That's what Paul says. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Amen. Can I just say that there are some parents who still act childish? So good, yeah. And then we wonder why we can't control our kids. Right. Because instead of being parents, we become their friends. Come on. Yeah. There's nothing wrong with that, but you need to cross the line of responsibility and understand, parents, your number one responsibility is to train up that child in the ways of the Lord. Amen. So that means sometimes you're not going to be their friend. Sometimes you need to stand your ground and let them know this is right, this is wrong. Nang leisi matua yesi matua la Amio fa tamai teaching la fa o malanga fangau ai o mai langa Amio le angal fangau ele ma fainga fa ko langa ya langa la va ai mai la ko fangau ya ila to o nga o le wo ai le o le matua me langa ya tato ilo le fa mai o matua o tu ya le Amio fa tamai teaching matua ya tato matua fa le nganga va ai fa le tato a inga tato fa nau o to na o tu ina tu le tu fa nau ina ya fa fa ile ina la to langa o ina ile upo le tu ile a man po I will tato fi a friend ai fu ya langa ke friend ai ke ko fa ko wa ko fa sanga mai kama kiki fa ko oi ya tato malama ile tu langa le langa ss ya matua fa le nganga le voi fa mai l'apostolo Paulo mo Corinthians sulfa lo sul le au soe au to te fa tamai titi le mafau peitaiane ia o to fa tama mea ile leanga ai o to tangata matutua ile mafau we fa longo e in other words, be infants in the wicked ways, but be mature in the way that you think and the way that you serve God. Some of us are more wise in how to do the things of the world. And we are still infants when it comes to our faith in God. And I want to encourage you, church, it's not if you're listening and you feel like you're being offended, don't take offense. Sometimes that's the Holy Spirit who is convicting you that this is an issue that you need to deal with. Mielana ia ono sai ma ia whaalongolongo manino leo se upos vai whiau o le upo ai o le upo le tua. Leo tato wawai le feso wha o le ki leo le Ekalesia na ia tuina mai foi nise fai ma apostolo o ise fai ma perfeta o ise fai ma folo le tala lei o ise fai ma leo a toa ma o au ina ia fa to ina ile au pa ia la to te fai ile ngā luenga au auna ia ati ina i foi le tino ke riso se ia tato o atu i tato umalava ma le loto ngatasi i le fatua tua ma le iloa leo le alo le atua ina ia fai ma tangata matua ia o i le fuo leo matua e tatau ma le tumu o ke riso o le nganga le Ekalesia. If so ani tato fatua tua ia fa matua tato fa le nganga i le upo le tua. Aleu tato o mai nove va ai pula ke unga riskanga. Yeah. Ka ko mai va ai po ai le loku po ai le loku ngai vai aso. Amen.
Ai kako mai aisa. Ale famea. Tato ngalu lue fatasi. Ina ia faatoto ina ila upaia. Ina ia fai ele ngā luenga lau auna. Ma iati na ele tino o ke riso. Tato te leo mai si itia se ngō se loku. Kako leo mai si ikia se assemblies of God. Lea e kasi lava le suafu a ngā le suafu o Yesu ke riso. O ia lea na maliu mo oima. Ia la ngā tato o mai. Awa ko ke kilo fo i kangaka. Awa ko ke vavaai fo le Ekalesia. Pe ma ngaia pe le ma ngaia. Sau lava oima lau loto mama. O e sau e awe le vi inga ia Yesu ke riso ai wa e tatau ia te ia le vi inga. So Christ gave himself apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip his people. That's why we're here as a church. For works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach a unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. If there's a reason why we are here, this is one of the main reasons, so that we continue to grow in our relationship in God. And so number one, the first characteristic, spiritual maturity. Number two, understand that you are an overseer and not the owner. Understand that you are an overseer and not the owner. Shepherd the flock of who? Of God. Shepherd the flock of God. It doesn't say shepherd the flock of Matthew. Shepherd the flock of, put your name there. No, it doesn't belong to you. The flock belongs to God. Malamalama le peteu lang ale temilen to tu ma ya Yesu ma leoti na savel vali ma peteu ai fesilia tu Yesu ya peteu e te lofa ya tia talia tu peteu yo te lofa ya te oi ai to talia tu Yesu ia e fafanga ila ulafu mamoe tolu lei fesili lo isi talia Yesu ia e alofa ila ulafu mamoe fa longo e kala Yesu ia e fafanga ila ulafu mamoe peteu leo so ulafu mamoe hau. Ia tato awane ngalo ia tato langa ia isangata e tu lai mai lo ni tofi ke ia le ia wo fia pule ma fia mga kai kanga kai me fia fai ai le fai le finga ngalo le tua ai se ala ngalo ia te ia e le o sanga la fuma mo e alo la fuma mo Yesu. And so when you lead, understand your role. You are just an overseer. God has blessed us with things that we need to understand. It does not belong to us. Psalms 24, 1-2. The earth is the Lord and all its fullness, the world and those who dwell therein, for he has founded it upon the seas and established it on the waters. Here's a simple statement. If God made it, then he alone owns it. Amen. Tamal mole tato Ekalesia kako o mai au ngai le tua e lengi kako mea leo mai au ngai le tua o mea o manga o kuinga ku yake oi o le alofa tu no le tua ngau fo ia kwai mea o mai ate oi ngai is kanga fame o kupe o le alu ai lau ma losi versa ko ai ngalo yake oi o fesa wai malosi. Come on. So good. Elengi kako kupe elen kako mea. We're just giving God back what belongs to him. And that's why when we change the way we think about the things that we do, that everything we have, we are just stewards. We are just overseers. We're just people who are watching over what God has given us. Can I just say this? Alwalu amal kalengi ke wa abe o ka isimel langi leonga al kalengi ngamaya mai le tua molona viinga. Understand this. When God has given you a gift, it's not for you to decide when you want to use it. No, he gave it to you for his glory. And as long as you understand that that gift is from God, you will use it 24/7. Good days, bad days, when you feel like it, when you don't feel like it. It doesn't matter. When you understand it is God-given gift for God's glory. Yes, amen. No. O mea umana fo ai mai le tua I ate oe. Mele mana yel tala yopu.
Ino alu atu nei ua tatu malama le talo yopo for me a vese uma ona manui o lona tamau a inga. E o iana whanau for me a vese uma ti Apollo. Laku lola ia ki ngau a inga ma whai aku ia yopo e la songa e kakalo ai whea I le tua. Ngau o lengi kako kupe le bank, ngau ave ka avale wa ave uma mea uma ngau mani liu foi lo whanga. Le an mea la e songa kakalo ai le tua wa le whai lo I le tua. E whalongo e le kala o le kangaka e malama lama o mea uma o tuin atu ia te I o le ongianga mea. Le whemei na o whanau le lavalava mai manavalo tina o te toe foi le lavalava I le mea na o le mea la na e vi I pea le atua. Blessed be the name of the Lord. He is the God who gives. He is the God who takes away. O le atua na te foai, o le atua foi na te ave esengi. O tangata e malama lama iai. Me ngā olo me whai le Ekalesia, olo I tato ngā luenga, le kau whiofi ka kou le lima mau. Nā ngō tato I loa o mea uma mai le tua e whai ai lona vi inga, paul mea le pia wawai le tua, o tato sustai, ma tato whaonga ina mea na o tu mai le tua mo oe mau, e whai ai lona malo. O ngā e ke alu e whai lo fia. Ngā e ke alu e whaonga se se o kupe. Whaonga se se o mea lofa. Whaonga se se mea lea o ngao le ngei lalolangi. Ao le atua lea ona mea uma le whaatalitali pe a whea e te whaamaua lalo ai mai e toi fwoi mai e whaonga uma mea ngai a te oe mo le whina ngalo le atua. Understand that you are an overseer, church, and not the owner of the things that you are given. Amen. For we brought nothing into this world, and we can take nothing out of it. Tato malam lama tulanga le. Nanga alo o mai lole maliu male oti. Pole ale kele o kupe, pole ale kele o kavale, pole ale kele o ofu, e kele aruma ave mea ngai langi. E ku ai. Mea langa ia whataua ia te oe, o mea umana o tuinatu ia te oe, timing ei. Le almele ave whao ngai mo le fingalo le atua. Ia la songa whaapukupuku ai whea, la songa sefe ai whea, o leo lo ke lele ngā luenga le atua fia whaia ngei me I wheroi, say amen? Au mai lo e whao ngā mo le fingalo le atua. Ia alu tatou malosi ngā luenga le atua. Au tatou malam lama. O tatou wana o tangata tausi mea. E leo ni tangata e ona le lafu mamoe. O le atua soe fua lava ia. O ia e ona mea uma. Say amen, church? Amen. Mea long tolu. Whai upu lava na e lua whamea ia o tau leo. I le lafu mamoe le atua o ia te o tau. Whamea ia tausi ai ma le loto. Ai le o le whaataua na wina. Mea long tolu na ia tausi ai ma le loto. Ai le o le whaataua na wina, serving willingly and not by compulsion. When we say compulsion, we're talking about not by force. A whaiolo sau le aso nei wa fosi o le aso nei, le winga la le mau o le awehanga I o le whaataua na wina, ai le o sau malo loto ato I le ngā wenga le tua. Langa peo mele tom whai atuai, e isi tangata e vave, mausu vave, pe a o isi mea lalulangi, o pa ki ma whaalave e mua ava vai aku ngofoi o, ai a o lo le asa, e kale a fulu a kia, la fwa se mai ka vale kong aisa, langa lawa wha mua ia I la tō mea lalulangi, a o le wha mua le tua. Mea na o te whama alosi atua ia te oe langa lewe mea o lo sawi le atua o lo nau atua lewe mea tausi atua ma le loto le winga ia matoa atu ai lo loto o le mea te alu ai ia whaia ma lo loto atua o tangata e fia e sau le aso sae le atua I mai langa lewe mea tuspa ia whamea ua au fia whamea ta vita ua au fia I noa whapea mai ia te au tatou wā I le whale o le atua. O le nau ta inga o le tangata e malama o ke lefia kuai o ke usu vave ka ea o ke sau I o lisi ngaka e sau I e ngumi ofu e le fulu o ringa se kulau a e kau fosi e sau I e vi le kua aisia ranga laise nau ta inga I le atua a o isi mea o ke se mawhala ofu na ngai o ke o mai whai e alu sho e o mea lalolangi ai whale e kongu I whingalo le atua le a usu nei ato I a wha le atua I mea uma. Ona ia ise nau tainga. Ele afa le sfulu o kumul mea lea. Ka ngaka iai le nau a mea lea ngai foi.
Kasi lawal ngay sa nginga ngay baya sa ngawa cancer uma. Ay kuay may lava. Au ngi abisi se yo ke malam lama yai si me kuai yai eskenye kupu au le olo tala no tangata lai lo le kanye konga lai ala omile le alarm clock ko 5 minggu ke ko 10 minggu ke ba ya ko la ka ala lava delay lava. Yes. Hallelujah. Show me. Oh hallelujah. Go le hallelujah my hallelujah church. Ya tato fa ma losin alwenga le tua. Kamo mua le tua Ekalesia. God is good. Kasi ngay sa winga kung kako vave mai. Amen. Leva kung halal kaya au fai fa le ke unga fai fa le ami uma. Yes. Lele ko fia baba ayaku baba aku se sila mangu ngui mai sang ofu. E loa nga ele kai mangaku le loku. Laf ko mangaku loku kaya au ngala ko se mai ofu la so se ofu ngai kau mai lo so ofu a. Ia tato fa mua le tua Ekalesia. Amen. Tato fire me uma male loto atoa. Yes. Amen. Nang awane ngalo ya te oi pole ale ma na yo fo yo fafo. O le sila ai o le tua e baba isa o ai lo loto. Ngela nga ia tato fa o tau time ia tato malam lamo tato o mai e le tato ona fosia o tau. Because there's two kinds of people who serve in the church. Those who are forced to serve and those who actually love serving. Yes. Amen. And you can tell the difference. E lua atoa inga au nanga le tono Ekalesia. O ka ngaka kau fosi longa sau. Malisi ka ngaka makua nau. Nau ama alofa ile atua malona fina ngalo. O ka ngaka lai alofa mga ngau ile atua. E le kau wha kongu inga. O ka ngaka e oso kakau e loa fai me fai. E fia fai fin ngalo le atua. E le kau fai aku vava. Ai la pisi ngale fa mormole piki ifo. E le kau wha kongu inga. O ka ngaka e fia au aunga ile atua. E usu mai e wha kul fale ie. Faile mea lea. Ke ol falsa aisea. Nangol ka ngaka ua faile mea male loto atoa. Yes. Amen. Nea nau te wha maalosi atua ia tu ato tolo loto ia ilanga mantua. Po le a lava le maa nai e sila le atua ilo loto. E loa foi lai le atua tangata le fosi ma tangata le fai lona lofa ma lona nau le atua. Say amen? Amen. People who are forced, just a few characteristics before we move on. People who are forced are usually people who love to complain. Amen. People who are forced are people who are always looking for problems instead of solutions. Amen. People who are forced, they love to compare themselves with other workers. Kangaka ia fosi longa sau e fia tusa ia mais tangata fa me o ia sini o ia usu mai uma o ia lea mea leise vi inga le kua la fi nga vi aku ngaka ia ke ia. Amen. Amen. Kangaka le fosi longa sau ai le fai lona lofa lona nau le tua. Another characteristic of a person who is forced, they always work for man's applause instead of God's glory. Amen. And when they don't feel appreciated, they make it known by leaving, Right. stomping, yelling, doing something because they want attention. Yeah. That's someone who's doing it out of force instead of love. Someone who works out of force always wants to work alone. They don't want anybody else's help. I'm going to do this myself because, again, the motivation is wrong. It's for the glory of God. Not that you can't do anything by yourself. You can, but again, the motivation is wrong. Amen. Because we know that when it comes to the work of God, it's not a one-man team, Yeah. but it is a group of people to work together. Lang ang filfilia Yesu yo na uso. Lang ang mafaya Yesu na fay nga luenga to tasi. Ale mafuanga wa filfilia Yesu le to sfulua lea. Lang ay mena omira fatino ina le mena omio tangate tato wa mai e nga lulue fatasi e fay le nga luenga le tu le fay to tasi nga luenga le tu. E fay fatasi. We work together. Number 5, they're always talking about themselves. Number 6, they don't want to submit to other leaders, but they want other leaders to submit to them. Mena tamfaya tu lang ay lista itay if yung mga atu may lo iosus tay may umaka ngaka. Ay aku lis kay ka ile fusus kay ka ila. Yatato malama le winga le tato may au nai le tua. We are to submit ourselves to one another. We are to serve each other with our whole heart and make sure we do it for the glory of God. Amen. And so the question and the challenge today is, which one of you fall into any of these two categories? How are you serving God today? Do you serve out of force or do you serve out of love? Yang kang akale faile fosi. Ea lualwa fa vai vai. Laisia
Langa lalo fa moe le tua. Le fa moe langa ia poto malona ia tamai. Awane ngalo ia tato ele o fita. Ele ole malosi. A ole nganga ole tu e fa ye me uma. Number 4. Serve eagerly, but not for dishonest gain. Auna male loto fia. Ai awa le faya male fia fai oloa. Te lo le isi le fa lave tono le Ekalesia. Ai me se ama to ia fai au. O le o e fai mea inga ia mau iske kusi. Inga ia mau ai mea. Ai le fe mea aone i fai mal tangata e fia fai oloa. Le wingo tangata e fai mea inga ia mau mai mea. Awa foi nei ngalo la tato Ekalesia. O tato o mai au nei le tua. Kako ke leo mai au nga inga ia mau ai mea. We don't come so that we can get anything, but the Bible teaches that we come and we live a sacrificial life, giving everything up for the glory of God. So mela le atato o mai kako ke leo mai su enka ko ke kusi kako leo mai su enka ko kofi pong isi me kele ai kako o mai au nga o mai ave kako kangaka ako ko ile nga luenga le tua o alava me alofa o a me o tu ina ato le tua te fa nga ina time nei ya ave uma mo le fina ngalo le tua. I will fire my fire Lord. The eagerness and the readiness, it's a zeal. Le Roma is full more for my olene. Le ausoe, o te ai o yate o to, o na le alofa muti vale o le tua, ia o to tu ina atu o to tino i le tua, o le tau langa ola, ma le paia, ma le maalie, o le mea le e te tau ai o na tatou fire. We fa longo yai. Ia tu ina ato tato tangata ole tau langa. Ole ale winga le upule ole tau langa. Le winga ya, it's a sacrificial giving. So when we give, yes, when you come to Jesus, it's not always getting something from him. We should understand that it is a sacrificial living that we come to serve God, that everything we have is to be sacrificed for the glory of God. Your money, your time, your effort, your work, you being here this Sunday, that is a time that is being separated and set apart for the glory of God. So you don't complain, but you come with eagerness. Le isu upule ole eagerness le ole loto fia ole upule ole maile nga ole tangata e mawole maile nga ole tangata e fia ke vava aya kwa fia e kai mi uma. Kangaka le wa kumul fia pe se kulo lava e pe valea pe ale saule falo yova. Le tato faitau e pea o tawita malona ia nau ta inga le whemea e tasi le mea o ole atuai a Iova o le mea lava leo o te sa ili atuai ia o nofo i le fale o Iova i aso uma lo wola ina o iloa atuai le matango fia o Iova ma o sa ili ilona malmalu. Leo foi whemea, le atuai e whape o na nau o le aile le vaitafe o lo whape o na o nau foi loa nganga i a te oe. O tangata yailo na nau ta inga i le fina ngalo o le atua o le fsini le al mea nai nau ai oe e ke iloa le leile mea ngai ke ngau ai o le mea ngai po le ale kama i taiminga e moia e ke vave usu i lunga ke vave yelo ke i lunga ai se alanga iloa le yailo nau ta inga i le mea na e ilan tam whai atu laso ne o tangata e nau e sau le lotu e le tuai mai awa levanga i aise alangol kangaka i loa o ke fia sau i e vava ai i le makango fia o le atua o ke fia sau e tapu ai ma sa ili lona fina ngalo i le malu o le atua. Nā tam whai atua i le fosi alto o mai. Ai tau te fia e whai mea o mamona luenga le atua. Maua le e ma ele ngā, the zeal, that word is zeal. And when you talk about zeal, it's a big passion. You're passionate about the things of God. And I ask you today, what are you passionate about? And you can usually tell what you're passionate about. It's when that thing that you get up so early in the morning to do what you do that you can never ever stop. I mean, some of us are more passionate about our jobs than we are the work of God. Some of us are more passionate about doing family events than we are the work of God. So true. Don't get me wrong. I want to say, le fa pe atu le anga me na le ya nga uma o me tam fa ya tu ia sili atu lo fia I mea le atua. Me nga au nge say le fa pe au ko ke o fa la lave au ko ke o me nga fa ko ai nga o pe fai a ia sili akul ko fia I mea le atua. Amen.
Say amen, church. Amen. Hallelujah. Conviction. Wa mai tau whalongo nei aso. Say amen. Mai tau long pati mo le tua. Hallelujah. Pion tam whai atu le upu whai au le upu le tua. Matai o ono tolu sulu tolu. Aia o tō mua isa ili le malo o le tua. Whamei mua isa ili. Le winga tauna mua le tua I mea uma. Malona Amio tonu o na whao popo ina atua I leo mea uma I ate o tō. O le whai ngā lava lea e le suia. O le tangata ma le ainga I wha le tua o se ainga manuia. O le wha mua ia I tātou isi mea ia wha mua le tua. A whai ke fia manguia, wha mua le tua I o ala uma. Wha mua le tua I o filfilinga mea uma e te whaia ia wha mua le tua. Say amen. Mal mea long lima, mal mea mulmuli. Set the example. Ia whai ma whaoao I le lafu ma moe. Le mau whai upe tolu whamei awa fōi nei wha pei o e wha maa lo le tofi o le tua. Ai wha longa le upo leo le tangata I wha maa lo le tofi o le tua. O le kangaka le pei e fia pule fōi le ele I mea le tua. Ai ngalo ia te ia o mea uma ia tātou te whaia. O le pule anga fōi le whaia I mea uma. O le pule a le tua au au. Mea la na atua tu foi le fai fi au ke le ku sa o pule langa le sa o pule me ia o mea le atua ai o ku le afionga pa ia le atua fa mol mole o le upa ia o le atua o le pule anga nga mai le atua mea la nga ala unga tu foi o le pule le mai le atua le se pule fa la langi na le fe mai tu sia mareko sulu le tamtala Yesu fe mai a ua vala awa tu Yesu ya te la to na fa pe tu le o ia ya te la to o to I loa o ali o nu ese o ali ta I la to o e ua sili foi o I latou, ua pule ia te I latou, ai le whapea o tou, a o se pia sili ia te o tou, ia whai o ia ma o tou au auna, o se pia mua foi ia te o tou, ia whai o ia ma tautua o tou uma, le ringa tala le tua, a o mai tātou e taitai, e leo se pule ma se fia wha maua lunga ma se fia wha sili, a ia tātou maua le loto au auna, say amen. Nanga lefa mai Yesu o te lei sau ina ia au auna nisi a te au o sau o te au na atu I tangata uma a whaila o Yesu leo le tātou te muli ai ma le whātai ta inga leo o tu mai Yesu na sau e au na I tangata ia whape na fo I tātou ma lawa I tātou au nanga I le tua au le mawalol kofinga fia ngofo le ia piko luma mawalol kofinga fia alu le ia ngofo I lau ia luma le whai whalau ainga Mawalol kofi fia ngofo I leisanga me fai no. Baba ayo el whakai ka inga Yesu le nga fai. Le kako ke fai kau ai I le taimi mulu nga fai ele paseka. Le na mulu ai I Yesu ya vai ona au soo. Le tato fai tau na fsilia tu ai loi no uma na mulu ina Yesu ya vai ona au soo na whapea tu le o ia ya ona soo. Ua o tou I loa ea le mea ua o fai ya te o tou. Tau te taua mai au o le ao ma le ali e saolo o tau fai mai na au lava lea au le nei a fai o au o le ali ma le ao ua o mulmuluina o tau vai e te tau foi ona o tau fai a whaapea I le tasi au o avatu le whao ia te o tau e pei ona o fai ia te o tau ia whaapea lava o tau ona fai e manu wi ai foi o tau ma mea uma tau te fai Le ainga taitai, le au whainga ruenga, le atua le Ekalesia. Ia tātou maule loto le na Yesu. Le ali o li. Le tupu. Eva ai oi tu langa mawalano le wadwa Yesu. Langa ato malama le tala lea. I le tu whaayutaia. Ma le anga nuu whaayutaia. I aso ngā ele I yengi awala tae sawa vali ai tangata. I aso foi ngā ele I yengi se vai peo se vai leo mau e tātou e uwhi e tātou vai se tulou. Ai ngā yeisi lipa ia pengo vai koskoso ia masangie kako o mai Samoa. E makala foi le ele a sawa vali ngai foi la tangata. E kele lau le pefu ma le ele e o I lātou vai. Mea la masangi ai o le fale tangata iutaia ai aluatu ai. Ele tatala atu ele oso atu tonu le fai toa e ia ile tamai pou nga e tuai au tafa e wha atu mo ile vai
e fufulu ai vai se tu lo lavo tangata ia po o malo ia o asia tu lo fale langa waso nga pensam fai atu lengi a wala ta au le mea na sa vali ai fo ia palpala ia e pe o le mea le o le tu ai o tangata yutai o le tu mama e tauna fufulu ia vai o tangata uma e ulu fale atu i lato fale au le mea maalia la e malama lei le winga nga le ala na vala au atu Yesu i ona au so e mua atu il fale lea mua atu il fale le ta pena ia le paseka le la fai le ala wa al watu ne Yesu ai fai tau ai tala fe me e ulu fale atu Yesu ono nofo mai uma au so i lau ai lea e manatu nei le mea lea sa tau na iai se isi e tu le fai totoa e mulu vai o Yesu ke riso lefto a sauton ai fai tau ai fe me lau ono nofo uma i nofoa ai lewa al watu Yesu o lato matai o lato ali o lato tupu ai ala watu Yesu nofo i lau va ai atu fa mai wa uma na fai le mea ai le aia se iso lau soto sfulua ia nga oso lato manatu se alu e se isi se alofa i alo mifo se apa e fufulu ai vai lau so mea la nga tatu fai tawa i fa mai ona tu lai leo Yesu ina wa uma na lato a ai fa mai wa vese ona ofu ai sulu ya te ia le ie solo le ie lava nganga alu ai loa fa tumu le poule le vai alu ai le ie mulu vai ona oso o le mele tau mawhai atu ai a tonu e tātou te ita ngei au so ai wawa ai o tau o isi o tātou tai e whapena e i loa le me kaunga whai ai lau alu e ngofo mai lau mele kam whai a kuai wha mole wha alongo le lei lava e leo se mea o te au inatu o mea le upo le tu inatu ia te oe so se tangata i fia au na wha mole a wale tātou vave ina foa Awal tātou vave no foi i lau ia pito i luma i a vea tātou ma tangata au auna tangata e mawhau tonu se tulou e le tau tau atu e le tau whatonu atu ai loa me fai oso e fai ai se alango au nanga ngau tangata e malam o mea uma na te faia e faia molvi ingo le tua Amen. Mela leo te whamalosi atu ai ia polea lava le matua se i o lava i ewa pito e titi tato Ekalesia a toa lava leo te talanoa atu ai ia maua e tātou le nganga leo le whamai Yesu a whai wa o whai al mea nei le au so a whai o au leo ta ua lo li o lo matai ia o tau whai fo i nei mea o whai ia o tau whai i le tasi ai au le tātou fia manatu o sili atu tātou awal tātou manatu o sili atu tātou o matua o ia ilis tangata mai se o levang o ngalue ia lao ko ia alua e fulu vai no ia mau e tātou le nganga le sa ia Yesu Keriso le ale maua lunga o le tūlanga o Yesu Keriso ava ai o le maua lalo longa loto le o whailinga luenga nei ia wa sili mai ango se makai sa mo o le ane me makai o whakongu o palau vale il makai se kulou ia la kongo ngofo au le o maisi se whai mea ia ai baba ai o loko Yesu ku ai lunga a vese longa ofu sulu le solo pa kumu le pou le vai maalu e whai le ngā luenga o le au na aisea langa lefe mga o Yesu ia whai o ia mawhaaoa o ia te oe ma ia whape nā fo i tātou le Ekalesia midway whamon mole o au ne Tatalo i le atua a whaingi mea kako Ekalesia ni whalawe lave o alawangi me whai a fai foi ngi mel kako pulenga fa mole o kele fia va ia ku ngofo mai uma kako i lau ai kako nga lue mole nga fesini e se mema fai ngo so sang ia kako oso te tau e fai nga luenga au auna ia muli nga ai kako ai au ngai mua ai ia muli kako i me uma ai se ala o langa ngal kanga kai au ngai le tua Amen. a mau ai foi so mea vi ia le tua ai ale mau foi ia pe le tua e awa ke sawe ke complain il fale se walu le so ako walu ka penga ngai mea ai lai ma se fafkai lai ma se mea ai lai se me no fai malo loto ma walalo ai se alanga ai fai kau lisi fai upu mulmuli ngale femei pe afalia mai foi le leo ma mo silsili e maua e o tou le pale pupula e le mama e lava we fa longo yai ke leo le ngā manguia o ngā ke ukuse wa kua whao ngā kai au uma eva ai o le mele whamei o le pale pupula o le kaui leo le ka ngā kai ngā lue ma le whamaoni i le atua ma le mea leo te wala awa tuai tato Ekalesia midway a vea tato se Ekalesia e au auna i le atua se Ekalesia ngā lue pole ala wale maua lunga kako kofi ia whamaua lalo a kako
Langa whaelo whakaika inga lewa whai Yesu le li mamalu le atua silsili ese. Le lo kou ua liu tino ina. Ai lewa whaama wa lalo lava ia e fufulu pe mulumulu ia vai ona so ona uso. Ia whape na foi tātou. Ia mau e tātou le nganga whaama wa lalo. Tātou te ngālu lue ai po le a lava le mawalunga lo tofi. Po le a le mawalunga lo suafa le ngungu ngai ki sawai. Ia kako wou ma le suafa Yesu ke riso lea. Ia tātou whaama wa lalo i le tua. E sili aku le kaui e le tua. E leo se kaui e mawhainga tu atu se tangata soifua ia te oe. Au lau au nā Tatalo le Ekalesia. O nei mea ia taunata ngi ai. Amio ia taunata ngi ai. I tangata ua whai mataitai o Yesu Keriso. Lan leo tātou wo o yaso mulmuli. Leo whamel kuspa i aso mulmuli ke le kangaka wha mawalunga. Ke le kangaka wha whiapoto. Tangata wha sausili. Tangata wa manatu e sili a ia is tangata. E leo se upua o vava ai lua Timoteo tolu. Whai tau ai la o le umi o le lisinga. Ai leo tala noa fo i lain tangata o lalulangi. Leo tala noa i tangata tutonu le Ekalesia. Mea la leo whaasangai pe teo e whaasangai taitai a mata mua taitai whaamolmole taitai ia maua tātou le loto le Yesu. Kako ke leo mai kai kai le aonga sal mafkanga kingal mafkanga kamale au kalvou mal kako fia poko mal kako whaamawalunga ai whaia mea uma ma le loto mawalalo aisea lango Yesu e ona mea uma. O le atua e ona lafu mamoe leo sau lafu mamoe i mea uma tātou te whaia. Ngā lue malfa maoni le atua. Say amen, church. And trust ourselves to the will of God. And that's why we close in that as we close. And I call up the worship team. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Perguntam whai atu se teimo sola. Mua pe te re fastful fitu. Awa ona po nei. E a mata ai le whamsinonga i le a inga o le tua. Le a le winga o le whamsinonga lea, o i leo le asawa Yesu Keriso e whaama lona Ekalesia. Fufulu i lona Ekalesia. E i loa ai la ia tangata e whaatanga au auna. Ma tangata e moni lona mulmulinga ia Yesu. A o manuolo maua pele avanoa. Me le whaamalosi tuel tato Ekalesia. Ia whaamalolosi. Ia whaamaoni. E leo te awato te whaamaoni ono whaife au. Awato te whaamaoni ono se Ekalesia. Whaamaoni o Yesu Keriso o io le ao le Ekalesia. Whaamaoni awa e ai le taimi. E whaalia mai ai le leo. Leo maa moe silsili o longa swafo Yesu Keriso. Na te taui atu ai. Taui atu ai oe. A whai o oe leo o lewanga i au aunga we le fia foi le vava ai aku pe leisi si whafkai aku pe ngokam whai aku ia maua tātou le loto mawalalo. Au auna pe ma whaamalo si pe aisea langa iai le taimi e tau i atua Yesu oe. A whai o lo alu malo sau e loa e ngai ke au aunga i kangaka ke le au aunga i le tua. Au kangaka i au aunga i le tua e lu ngala lol savalinga. Iai kai melele ai. Ai le ku ua i longa whaamaongi le tua. Ai sea, langa le ku ua foi whaamaongi le tua ia te oe ma. Leo tātou i loa le maliwa Yesu Keriso, leo skama i mea, peon tam whai atu telo taimi. Yes, grace is free, but there was still a price. Jesus still had to lay down his life for you and for me. So as we serve God together as a church, let's do so with all humility. Let's do so with spiritual maturity. Let's do so understanding that we are overseers and not owners. Let's do so willingly and not by compulsion. Let's do so eagerly and not for dishonest gain. And finally, lead by example. Lead by example. Leaders, eleo se mea le leilo sa we wha kongkong kangaka. Ai ke le savali ai mea ngai ke alu wha kongwai kangaka. And I know it begins with me. That's why every time I prepare the sermon, it starts with me. Am I living this? And as your leader, I'm going to do my best. But I'm expecting all of other leaders that are serving under this church to do the same. Walk the talk.
Don't just tell people what to do. Make sure you actually do it yourself. Be the example. Jesus set that example. And as a church, let's follow that same example. Let's have to like mine. To now to have no leo special worship team. Ma fa fa wai lava oilo mo le tua malo o nanga. A faina alwan wa le le time later fa ma wala lo le tua. A ma wala no le lo fa tu no le tua. Wala wa tu le tua le ni tu la le aso. Give me ma wala lo lo tu ma fa lo le tua ya. You can ask them that today. Ay baba aya oya ole baba ay police tangata. I'll be saying worship team. Make me more like thee, Jesus. Make me more like thee. Give me a heart that's filled with love, and make me more like thee. Yes, Whaftai le tua. A mātou whaalonglonga o e whetalai le ni tūra le aso le tua e ala loa whionga pa ia. O le tatalo le tua. Sosoani mai oe te mai le mātou taumawhainga wai ma le ato toa. Mātou tuina ato mātou tangata ato toa i ate oe le tua. Mātou whaamawalalo atu fo i ate oe whaamangalo mai le tua. So se ngai o inga le atua e te silafia le atu samalo fina mana. Awa o oe lava e te silafia mea uma. Peo na o ina o le mea sili o na wha ole i o luma o mātou roto. O ai se na te sue ina wana o oe lava tama. O mātou wala au atu le nei tula le aso tama sue mai oe. Whaia se loto mama. Whaafoisia mai se loto mau le tua. E mawhai o na mātou au nā tuai a te oe le anganga ma le whaamauna. Whaamama mai ai mātou. Whaafouina o mātou mawhauwhau le tua. Ia mātou maua le loto pe ona e hawa o mai le tua e ala lea i lau upu le tua. Ia mātou ngā lulue ma le whaamauni. Ia mātou maua le loto maua lalo ma le nuti mamoia. Awa e paulea le tau langa i le inosia ina le atua. Ia whao ngā ina i mātou le atua mō oe malofi na ngalo. Ia mātou malama le atua o mātou iai aso muli. O aso e tau na mātou wha malo losi ai. Mataala ai ma le wha auta le atua.
O aso fa pe nei pe ona o ina lo opo e pa uai le tele o tangata mai fa tua. Au mātou tatalo le nei aso le atua, ia fa malosia e mātou. Ia soso ani mai oe tama, fa atasi mai oe le atua e le mātou tau mawhainga le atua. Ia mātou au na atu ia te oe ma le fa maoni le atua. Ngā luenga umau e wala uina ilo Ekalesia le atua. Ia mātou whaia lea le atua, ma le loto mawalale. Le loto le au auna, le loto ua whamaoni ia te oe mea uma le atua. Whamanuia i au taitai, au whainga luenga le atua i mātou uma lava tamā. Whaifua nei mea uma au noa malau whatasi mai le atua. Ia o ngā tonu le mu o Yesu ke riso nei Ekalesia. Ia i loa fo i nei Ekalesia lato whatua tua ua whatuk te leina. Tangata ua mauha ai lau upu. Tangata ua fia e te talo i le au noa. Tangata e te fia i ai le atua. Se Ekalesia ua whaatumuina i le nganga pa ia e māta tau moni i a te oe le atua. O le mātou te talo nei aso le atua, awana o le mātou whaalonglongo, a ia mātou ana, ia mātou siustai, ia mātou whaia le mea te whina ngalo i ai, ina ia maua lunga i lovi, inga le atua whamanuia mai oe, mātou tā ape foi nei aso le atua, whaatasi mai oe, whaamoe, nei foi vai aso le atua o mātou tu ina ato yo a au, ia e whamanuia mai le atua, ai unei mea oma, whafo iatu ia te oe le vi inga. Nei maaso umai o le whaavau lava. Amen.